ran roi tu te ne na open letter thon heng open letter hi kan ko ran lian zual pasari roi tu te ne na thon ani kan thu pui chu in siam that na thok tu rangen na ti ani kan ko ran te hi van ramalali so ke bulom tla ka min kai roi tu tur te in nia kan rami corruption kai rol na berlen na ti biom pui na abom na sat ber kan ni reng si hi chuan van ram kai tak kan ommeu lo don ti na chu ani maya chu ti ani chuan kan ko ran ten ring tu te min kai roi dan hi a thatok lo nia alana wangin in siam that reformation hi kan mamo nin ka ria a kan ko ran te kal sual na chu heng te hi nin ka ria ile pute huna khan chung tin bu kham khop thara in to del theu kha an ngai poimo ania wangin chutata na ti mak mo tai mak kha an thu pui an ngai poimo berania tai mak wanga khosa thei te khan ngai sanga tlang rai thei ko pa khosa thei khwang choi thang chu te phei kha chu nu le pa enin an ena thang chu pa phei chu mithi khwa kal lova piel ral fai saring om turan ngai ni pumro pa ngai ne risel pa ngai bokin akham ko pa tharlo chuan a thatchiat wang ti lo chu chandang soi tu ro om lo taimak wang khu sa thei te chu molkil mi tha an tia thatchiat wang re thei te chu mi chedai kil karami an tia heng mi te hi mi tha ten an musitan nuai chia nupui pasalatan po an du lo an ni missionary ma sa te khan Christian in le tir thei kha kumre chung vel point somnga vel ba kan nei mai lova ramdanga po mithate ai chuan mi chian ti te hi in let ma sa ni choka chu tiang zu zui chuan tran an la ta nia ngai thein an ril rem zong tur nia ngai chan nam na chu rin na wang chawa nei thei ti thil ti tel lovin ti thu chu ma thean mang ta a mi chiate ril rem zong chu ani tangeya atoi zong in soila Christian masa te zinga tam berte kha khatiang mi te khan nia lali suan kan tan kalvari tang crossa thang lo chua dai to a chu churin mai turani na thowak wak ngai lo hallelujah amen ti kha Christian anin le lima an aw dan ani chu ta tang chuan thachia theology kan ti mai heron in tran ta zai thup la mup thu sai aw wak chu ti phunget aron ni ta a chu thatchiat nun ne na in mil ania tai mak chuan ngai poimo a hlo lova tai mak thu te chu soi rik po ani ngai tamang lo ani mi than ti te po Christian an ron ni nu poin kan ko ran ten an ngai poimo ber biak in in khom ti phung chu zai lam thu sai ani ta zela thatchiat nun phung ne in milani ba ka mizo te hi zai ngai na nuam ti mi lam le thu sai ngai na mi kan ni tang puya wangin kan ril rem tlan zong hi ti phung nge ta kan nei ta ni berina lang zai lam thu sai te hi a thalo ti na ni lova ma se kan nun siam that na na kan man si lo chuan tang kai na nei si lo ani eng wanga he tiang hi ti phung nge ta nei reng si nge kan ni ti hi hriat chen tul Catholic te chuan lali suwa khan pitera chunga ko hranadina vanrama akal nuwa a ayo tua kan ngaya pitera thak tu kal zel pop kan ti te po isu ayo tua kan ngai ni isu ayo anye wang chuan pop te chu kan ngai sanga zirtina thuan soya chuan diklo theilo infallible a kan ngai top me ni ko ran chuan in kai hruina thila dan siam anei ta thina chu tiang dan siam a piang ta chu oi nge tura kan ngai ta veka chu tiang dan siam zinga langsar berle poimo ber chu pathian ne in khom Sunday mass kan ti he nia dam lo emo lo the lo thil dang emo ni lova Sunday mass kan lo chu mortal sin sual lian sim na hun om lova thi chuan remuna kal nge na tura ngai ani heng ba ka hian Catholic te chuan sacrament po Protestant ten pani chau an nei lain pasari kan neya sual pon na confession hi chung jing mi chuan nia solkar khachung voi khatal sual pon na sacrament don nei lo chu a ran pain suala kan ngai thina ni
ko ran thu chu pop thu ania pop thu chu pathian thu anga kan ngai awangin I he lova zom tur ani maya chu tieng ti chuan that lo na ran pa anei lo lain heng dan siam chop kan ti mai te hi ko ran roi tu ten ring tu mi pui te thunun nan an man in ngong thalo anei thin hi hria chian tul chu ani ta ni dan siam top te chuan pathian thu tak ain ngai poimo an hloa dan siam chop zom chu Christian thale thalo te fung berman ani ta a entir nan pathian nia biak ina in khom zat zat chu a ezon nalama mirin omlo takpo ni se ko ran le wan ta ngai mi tha ania a ezon na ko nga mirin om le fel chu biak ina in khom ngai lo ni chuan ko ran le wang tlang mi ta mi tha ani theilo biak in khom man dan chu zai lam le thu soi ani bera pathian thu soi te pathian fakna la sakte ya thu hrim chuan soi sel na tu rom lo amai ro chu kan ti chan ber pathian lam hoi tu re in kai hruai na ani na ara thamu tu ra loi om si lo chuan ti dan tha ngai thei chu ani si lo ani engwanga he tieng ti dan tangkai lo hi ti dan phung ngeta nei reng nge kan ni ti soi fe na chu hei hi aniang ring tu te chuan ko ran thu chu pathian thu anga in zom lo thei lo wa kan nga ya biaken in khom chu ko ran thu pe kan ye wangin kan zom ta thin ani biaken in khom hun man dan chu kan nom ti zong zai lam le thu sai ne wangin khelo takin kan in khom thin ani biaken in khom chu mi tha angalan na ne wangin mi tha angalan kan du awangin kan in khom thina in khom lo chu mi thalo angalan na ani awangin mi thalo angalan lo nan kan in khom thina ni hetianga biakin in khom hun man dan ko ran roi tu dan siam chan chu in khom kan taman du wang ania in khom man tam chuan tholo ma tama poisa tam tham nen lo chuan ko ran le ko ran roi tu te aro pui thei lowa aza om thei bok hek lo ro pui nan le za om nan he tieng hun man dan hi an lo siam ani thu nei na keng ko tur chuan ro pui le za om angai bok si ani dan siam chop dang te po he tieng hoi zong a ti de vek hen ni catholic ko ran ti dan thalo tia reformation me siam tu protestant ko ran te chuan dan siam chop chu catholic ko ran ai mai nan warta a chung dan siam chop te chu angai poimo thiam zo kan ni ta ni biaken in khom Christian thale thalo te fung beran nei hi chu tieng lan chen na tak chu ni biakin in khom ba ka hian in khom puite revival te camping te crusade te lom le a henga te po hian ti phung chu zai lam le thu soi an ni le deu veka ara tha po mu tu ro tam lo ti dan phung ra tha mu tu rom mang lo midang in mun danga anan ti thin hian ti dan phung pa ngai chang tu pastor te tan hian an ti chan soi thiam har viewin ka hria ai kalan la nga ngai thei ani hi hria thiam har lai tak chu ni an ma an tho that tok lo wanga midang tho tir an ni chuan eng wanga an ni na chu chel zel si nge an ni ti zo nom thei chu an tan le midang te tan po chan har takaniang an ai kal kan ti te po chuan eng wanga ti dan phung ra tha thlen chuang si lo bok chu ra tha thlen mu tur om mang bok si lova ti fo thin nge ni ti zo na po chan har tak bok ani a chan na chu a phe na sum om hi aniang biakin len le changkang nei te kan du veka kan chapo puya in el nan ta kan mang ta nia biakin sakle cheina na poisa kan sen chu tam takani in khom pui pan dalatan po chu ti bok kan pastor te khosak san je po amua hetu vek kan ni speaker te po an crusade na lama sum munem tak tak an nin an khosak san je po kan ria kan ko ran roi tu te le speaker te ataka sum lama tangkai na muwa ro pui na le za om na chang tu te chuan he tieng an ti chan chu he tieng hi ni in pathian rong bol na nen chuan in pensan le ma se an lok pui ta chia wang chuan an ti om re nga po kan ngai nga ring tu te po hian ko ran ro pui na chu member an ni na trom pui an ni wangin he tieng thi phung hi soi sel lovin an rem ti pui le ni trong kam moi lo ni su se ruling party member chuan
มีมัลทิลทอกนะมุเลมโลปอิน ruling party member ani na kha alo khaw phar thoven pui ve em thinang te po hi ani thayang chu kanram hi india ram staging a pacheber chomlom ti tia om corruption kai rual na ber ti nan na ti bai om pui cancer hiv aids hepatitis thisen sang jun thum te na abom na sat ber ania drug zungol ve tam na ber le thi pha tam na ber ani boka broken family tam na ber chu wanga phara tam na ber ani bok heng ba ka yan a chelama ber ni nei tam tak kan la nei chewani kan ko ran te wan ram kai ta ka min cher chuak tu turin nia he tiang hi kan ni na le kan din mun ani chuan in ti tu ra yan in lo cham ti na ni in ti tur dik tak tia atak ram min thlen pui turin ni na lama lo cham pui tu ti phung chu ti dang lam tum lowa engwanga won nge tata ti phung heta nei zui zel nge in ni ti hi hriata tulani in ti phung thachia theology in ngathi in kalsol na chan ber chu nia hei hian mani in rin tok na neya mani ke ding tura tumru na ne na tai mataka thok tur kan ni na min hai der tira chan dam na chu rin na wang chawa nei thei thil ti tel lovin ti thu pue in nei hian tumru na te thorim na te be ram point mon na te le tul na te chu eng malova chan tira chu he tieng din huna kan din tak na chan hi ni he khoveli ka mun nge te ni lo mi khol ka ni he khovela yen lim na reng ka mu si lo oral mai ro le ni nom min kai la min khoi la bo mang ka ni ti lam hoi zong a tam tak kan nei te hi thatchiet theology inspired an nia mani ke din poi mole za om na te chu min hai der tir zuala nun uluk lo na khrim ronom tir tu poni nan na ti bai om pui na bom na sat ber kan ni tak na san po chu ni len khom zai kan nam ro lu kan ti te hi mu sit le nuai chia din muna ding ten wan ram kai turnia anin ngain chu tiang hun nun re om tak kal sana nuam takawan rama om an chak zia in sepro tuina de vek an nia pathian fakna man tlak po an nilo oral mai ro lenin om ti te pe chu pathian thu ne ne in kal thap an ni zok lali suwa chuan tun thengin ka pa chu thok renga ke poin ka thok ve thi na ni atia tir ko pola po thorim lein to del poi mo na anu na lan tir tu ni na en ton tla ka ni zia kan khia engwanga heng zirtir na poimo kan nun siam thatna na tangkai zok takte ngai poimo nei du lo nge kan ni khovel ram danga kan christian puiten pathian ni voi katin khom than ti tok lai engwanga cholkar khachung voi som je tein khom hun nei bi nge kan ni chapo tak ni na thalel tak de vek kan ni wanga hetiang lama kan tui hal na nem na mai an ni lom ni por khang kan nei tu chan po ni na sin sem zai kan du wang mai ni lom ni kan christian pui dang ten zai lam thu sai na nan hun man le so me mo zet kan man hian kan tharau tan eng that na le tangkai na nge ane midang kan ti te chu an ni tin na ke ni ai bel chen dol zok de vek an ni lom ni bible in tang ka sum ngai na chu sual tin reng bula ni ti la eng wanga kan ko ran te yen ngai nat ber ni tange an ni soma pakhat pek te hi thu thlung luya pui thiam le levia chi te in rel bol na ta na ti ani anga kan pastor pui thiam te in rel bol na na ti nia lan laya engwanga chin tok om lowa tam lel in pe nge kan ni thu thung thara chuan lali son soma pakhat pek a phut lo ti kan hria engwanga tholom te phut lui ang hrima in bituk thin nge kan ni lali so chuan kan thil pek chu atam lam ni lovin phal taka kan thin lung taka kan pe ka du ti chu athu soya alang cheng ani lom ni lali so na zirtir te thom hak lai thak na keng lo tura ti laya engwanga thom no changkang tak sut nek tai te ti mak mo nei tak nge kan ni thenin te eile in anga e in tura ti laya engwanga ke ni eile ina in tui tu chem thin nge kan ni poisa dare po aklo tura ti laya engwanga sinot budget te cheng tuk le ding on thum don lai nge ani
lali suan in ngai tlom poi mo zia soite nen hian ain person lutuk ani lom ni heng te hi kan ko ran te in kal sol na nia ka hriat te chu an nia in siam thatna na ka rop na te chu heng hian ni lali suan ka thuzom tu te chau wan rama an kalang atia athu poi mo panga kan zom tur te chu heng hian ni nang mai in mangai angin iveng te mangai ro ma ni ma sel le du am tak nia sarkar tanga thilmu thei om piang chu nang ti om lova ke ti veka a in chu kan in chu thin hian helali su thu kan zom lo zia chu soile tur om chuang lo khopin alan tirani in zinga te ber chunga in ti ka chunga in ti ani lali su na ti hian re thei te le tran pui ngai dang te kan tran pui tur ti na nia re thei ten re thei to la hau sa ten hau sa to si hian hemi kong lali su thu kan zom lo zia alan tir thil phala thil pe turam in ti kan zom lo zia po re thei te an re thei to nangot point alan chen tirani do theile tur chel turam in ti po kan zom lo zia chu kan nu na mu tur aom lo awangin alang chiang ani thil siam dang zong te ne na in rem taka om turam in ti kan zom lo zia po nung cha sawa ram sa ram ngo te kan ti cherewa kan ti chimi na satwanga sikle sa har satna global warming te hial kan nei hian alan chen tir bok heng lali swazirti na poimo panga kan an soi te hi lalpa trong trai na min zirtir tlang chunga thu soile te khin thu somthum min rilte a ama ka tang nge kan don ten nia athu kan zom tur dik tak te chuan ni hetiang hoi zong hian min kai hroi ula pathian lam kan nai zok ngei kan ringani entir nan pathian ni te hian dar kar khachung vel chu veng chung re thei zol te tan pui na hun mang ila pastor te nan in rel bol na na an man bak chu soma pakhat tholom ting khom te hi pethi ni la lal isu thu zom dan dikle tangkai ani ngeng ko ran upa te hian an bial chung thewa chung ko tin te cholkar khata pathian ni ni nge se voi khatal tlo chuak se ramrin chu thu te mole har san dangan nei te chin fel dan ngai tu pui thin se rem na siam tu an ni ngeng kan ram chom hlom ti tia om khopa pachia leiba nga boxi corruption kai rol na ber nan na tri bai om pui na bom na sat ber kan ni hi a khe omina za tha ka heng awang te le heng ba ka central sarkar ina ngai poimo lo ber nia ni na poimo governor te thenga pek tak lowa angai om sun kan ni te hi aza thak le zolani chu wang chon choak aron chang ton an ti ang thasi lo thawma in lantir kan nia in siam that kan mamoni kan nun suadan hi kan ril rusu khe kin khila mi hringril rudik lo chu anun po adik theilo kan ko rande kan moral guardian in nia kum za chuang zo fa te min kai hroi to nu po mi pui nun phung chu heti hi alani awangin in na thwa hian in lo cham kan ti lo theilowa chu in pom ngam angai ani kan political party te po kum tam tak an sarkar to nuwa kan ramin ma son lo awangin an lo chama kan ramin har san tam tak nei na hian kan ram hroi tu te ain kan ko ran hroi tu te in lo cham na thu ka in lo cham nei in pom ngam ma chuan in siam tha thei lawang kan ram le nam din mun atak niama atak chet na lama hian atua te po in mo kan phur veka in siam thatna bultan ero chu ko ran te mo phurani kan ram le namin ma alo son ve a mi kan lo an ve thei na na tangkai tur ni khia in heng rot na te hi karon siam ani e in rin tlak em lal man zuala